Ispričat ću vam jednu anegdotu koju sam doživeo 2000. godine u Istanbulu, koja govori o značaju poznavanja stranih jezika. Naime, moj kolega, snimatelj Branislav Joksimović je bio sa mnom, snimali smo čudesni grad Istanbul i kada je trebalo da snimimo Plavu džamiju, turski vojnik nije želeo da nas pusti unutra, iako sam pokušavao na engleskom da mu objasnim da želimo da snimimo samo portu, dvorište, a ne i džamiju. U jednom trenutku sve je to dosadilo mom Brani, koji nije poznavao engleski jezik, niti budući da je dosta čitao, znao je te inače poznate turske reči i rekao je vojniku: "Efendi, kamera samo u avlija yok džamija." Tek na te reči Turčin se osmehnuo i rekao: "Bujrum." Ova zabavna anegdota mislim da može da nam koristi i govori o tome koliki je značaj znati barem nekoliko stranih reči, ali moja preporuka da svi treba da idemo u ozbiljne škole, pogotovo deca, i zato svim srcem preporučujem Equilibrio Kids.